Abu kamu orang awam fitrah pajan masa tanin pu wate ta sukat atau wujud wate kalam umpang menya kalam umpang pejut tanit mesigaju ke padum dra orang yang wajib danyo tanggung nafkah. Yang wajib ni atra yang kata pasal lah balumnya ke fitrah jid wate tapatho jid wate terserahkan kepada petugas ataupun amil ke padum dora hana payah ni pubuat ju 10 di rumah 10 kali 2 are jok pasal waju lampang leh pasal nin ke fitrah ada kala meju ba urun rimang wate tajuk ba urun rimang ni laju hana payah kun menyonin nyo fitrah yang Allah wajib atilun dan keluarga lu gawe pu payah tak menang